Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Watukufu wa Komoro, watukufu wa Ngazija, watukufu wa Mzwani, watukufu wa Mwali wa Maore, Maislamu wote pia. Durenga shabahashinu ni mbushurieni tumu ya baraka. Mwajaidi ya ukanari fungu 10 la mwandu la hetumu la rehma. Mwajaidi ya kazi bala razifa na zikubaliwa. Wakati junda ununga saharumale 12 mwajaidi rihunde zimaghfira. Rikine mu hata li 10 la muso jerwa huri hamunwa jahannam. Yabo yani makalma unaka hadisa haustehi mwezi mtukufu kao ngasimu. Hawa miladu wa Komoro walonda ni walonze wabitsi Ramadhan ya heri rifanya ibada ijokubaliwa ijokansongeza maudu insha Allah rinji harma zembevu kamgwa benzi. Watukufu wa Komori onrugo na mazoea ukana mwezi hamada unu kawa parsamdu hakamsema direct onrufikiri kama mkuto darasa za dini ili yaelimishe wangu ya Qur'ani hadithi za mtume. Hakika yo wajibu mwezi mtukufu hamada unu onruwa kinsa mwezi darasa onruwa washidie. Alhamdulillah sardu mwezi darasa rohumi sirini ya bahanga ranga umna vumzi ili prepare rafanya futuru haruma nusu ile yao. Sha amma hu biwajibu ukamzima dami wakati hamada unu hemiadi hangu na nyimaranya rahansi wakana haini mwezi garjofa na direkta baki mzima niweleze mbavi ze mauni zangu za husu ya politik swali ya hundani au ya honde makati ya musyanu kama laada wajawajiri mbahuma haruma dunia bali haruma ile bavu la hemwa en orient inuroko hamba da hamaze pays du golf mbahuma wanjia wahusu bana ya mizinga yahusu yensi ya Iran nensi ya Israel ikao ngwa wazima nensi ya Marekani izomba na ikao ranguza mazika zilawa shaija makata musyanu zirdizi zijuhamu yabo yodi maana ikao watukufu wa Komori ritaua armala kancha shibano rifanye direkte inu ili ruonise ze point de vue hatu ya husu mbwana hiyo yabo amandeli munamo titre yabo tionisa ukana ino droit de réponse ikao ngamjibu ya gouvernement ya Komori ikao usiku leo wafanya mkonsi wa mawaziri wakauhadisi mkonsi kao ukaziwa na SGG wa gouvernement ile patu ministre des affaires étrangères mbaye hakayabo wao pia henimdu hakabu hakaweleza imaoni ya hao ya husu ibwana hiyo yabo ike serikali warenge position au warongoa ya husu bwana hili ndio neze maoni za hao selone avenir économique ya hensi ni avenir politique yu aula hoko wa Komori wajioni sevao ze reactions za hao vu ya henko namna kade ndio yudi maana ikao titamani raheja karifanye futuru hunu Komori ndenge nusu dakika haundrenge nusu ile samahani ili rihashirishane baadhi ya husu ya point de vue ya heger ilo harma insi ya Iran insi ya Israel insi ya Marekani yabo rahija kasila wakati winji urengaye shabahashinu madama ngasi haruma media ikao zoni hamno winji urengaye shabahashinu ri makinishe au rombedwa wananyasi wa Komori kao wajunda harma nchi za Kiarabu bali wajunda Arabia Saudite wajunda harma nchi ya Emirates wajunda wa Bahrain wajunda wa Iran wajunda wa Israel partout harma za Arabu wameaduma wananyasi wa Komori kao ngao mazinzi zo kamili nguya wavukishe ne mizinga ikao keptula wahuriziwa ramsana ratasira masiku harma nchi za Kiarabu hizo nguya jua hifadhi insha Allah wa pareshkali wahundenzia warahama hizo rahija kaudhuriha yodedu wa mandu ikao ngarombea wananyasi wa Komori ikao ngarojoka na wa Komori ngao partu heni mahala nikao rujunjia ngarutu parsa wanazuni wa Komori ngabobali waloipa pana uhazi armadisi za Kiarabu bali iho Dubai yabo wanduhamada wao ngarishemizao le jida hatu rombeze dua mwezi mtukufu nguya wa hifadhi na rasba rahmanizu yabo bambia ridukuri hadisiru garujari njembabi mungu numa kalma ikao mawaziri ikawa hundu bahati leo harumwezi watekeleza
rijeba jeri wa recadre juro na fanya recadrement recadreu harma izo hamba babanu yokiri wakati mndu bahati hanko dhamana shamduka jashinda ya mesure et tensions géopolitiques sur la dunia ndo haji hundu hamba makalima ikao kati bien fondé yodi mana ikao ngarengo shabashinu rongozi hamando ya waziri wa hizi habari za bonzi Monsieur Mbaye makalima ikao hayaunisa haruma umkonsi wa kanu umulisa ukana bwana mtukufu waziri ndio wakati ukana eze hazi ikao lumanikiwa mzirengo oserieux na mzirengo oserieux banga munao ke dunia kitama mtezo haina usiku hasha ngojuha mabaya menji na mashaka menji ya hulebi yabo yuala yaunisa ukana heni mruka hondu bahati hani kwa poste ministeriel tsibahi waziri habari za bonzi ngazo mkima vigila zazi za hanyu zifanyilwa amando wala amateur anitiki hama amateur wala za idara za daula wazurumao kana zifanyiliwa avec précision zifanyilwa avec engagement zifanyilwa avec esprit jocal logique banga rujokana kabati nongonziro hama wizara ya habari za bonzi maana kalma zima walitoa la janai loka ajali yensi atakewa hau yensi considérewa comme un pays ennemi à l'autre yodi maana ikao bwana waziri habari za bonze arumakinisha yakana les interventions zao na judoka bien précis parce que bien précis parce que insia como amande de joao insira haki da shida jitenga harma habari ya shahula harma habari yahusu hydrocarbures au bilegashi haswatan yabo nsi hamanda yenu ikaora haki tajitenga haruma shahula tajitenga haruma ile gashi hawi mafura yora haki tsinsi ya ukailo lenga position ijoka direct ani ekanti yamade ya hatu namna yenu ani yonsi a économie extravertie ani sikawe économie ha onge dépendeu à 100% à l'étranger si bahinu sikawe ze importation à 100% armase produits de base yabo ka insingu namna yenu on doit faire attention haruma ces déclarations va fanyao on doit comme stratégique et ces positions de renga on doit ka position zero modérée on doit ka harina hari shamdu kalobeza tukufu waziri habari za ndani za bonzi au serikali au jimlifu on doit ka saruha za kufanya déclaration on doit positionner haruma janibu fulani au kote fulani bayo yo jan hasar harma avenir géostratégique ya hensi et quand yama komori kartina shahula narujokana insia komori juzi yetumianisa rono le fijo la karma kapta ya moroni ila farine anila ngano ya kahuja ya huwa kazigelegele za maranya wa komori hata bandu za madhamana wa daula wakaurema ko hari ngano wa swidi yabo izondongo ikao na sipao sio yansi siba hinga zoni saukana yansi mahala iliyo keti daraja ya udorga position ijoka alimedia yabidi yansi do replier yo kansi yo fikiri yerongo rabeje parce que banu yenjema sio kama vya rongo ngamunda kenza fikiri ya juwe ya mzuka rongo na behindri yekati rongo namna yinu abo consequences hindri abo avantage hindri yo heni mrungu juwe ya ukana haruma mabaya hamada yanu ezi hasara zihazinji yabo haruma question géopolitique izwanu kalo jisindi ha bizaurungua wandu bimisa et tension helidio on bimisa imagera ne evolution ila ndo estimeu wandu afanye déclaration izokodi haruma nsi ya Iran warema mizinga nensi Israel nensi États-Unis sont sipia ngarzi juo ya kana Iran inonsi kao wajidependeu ne revolution islamique ya hao anu wakumori na rukubaliani ya ukana vanu ritikubali les médias occidentaux ziri hadaya ya ukana Iran de wapeu au Iran yo pays terroriste joti kweli Iran yu pays kao ifanya revolution la revolution islamiste umuhashihu na majana shenda na mukopana na shenda ayatollah al-Khomeini harenge nsi hailekeza hadungwe Marekani ikao hakaharuma nsi hiyo hakana relations za kapor dena impome yakao pahlavi yabo
ima Iranie kona uju wa ubulensi hao ije dominewa ilo diktewa hamansi maskini yabo ima Iranie onko swani ya terrorism shawanu ngwani yao independence haungwani yao fahari wa hensi hao hensi ya Iran ija emaha msoinu Marekani ngwanzo ya bazize wakaze karo ya kana Iran kwa sina droit wa kana arme nucléaire au kana bomba atomique na ngaro joka na harma dunia heni nsika uketsina imizinga hiyo yabora hakijati munsi yabo yodi mana kao ye Iran ngwelo zembi yobahi yapanya mizinga ili ajihifadhi maudu yasiju atakewa yodi namna ya kinti haini nti ngwelo mbio wakane mizinga ikao ngojoka kosto ya ushira maudu ajidefende contre l'ennemi izo dezembwana Iran wanili yao ili wajihifadhi maudu wasijomenasewa sha harungaje fikra hema Irania hiyo Marekani katiura hizo jema madama ngarujokana Marekani ahanansinyanzani haku walibabula hemanoria ikao Israel yode allié numéro 1 aux États-Unis harumwe région hemanoria yabo États-Unis hokaya protege hokahifadhi Israel harumale bavu mwanzo Israeli waeche de akane mizinga daraja haju ili adobaziza harumale bavu ho wandu wa Iran wanisaukana karna ujo bakisha harma dependance hamada yinu ya karuishidia izo Marekani yambao sha Iran restahiki rikensi ya ukana mizinga ya kinafsia ya ushida kihifadhi ndezo jiri maudu izo izajiri wanu watukufu Mungu numwiza songeza imila hata yinu izo ya vili inusu ala husugashi hini mnungi hashiri nguonu hini mnungi na telefoni nguonu waelewe sharabu ngwaelewao washizungu ngwaelewao washingereza ngwaelewao ngo nao yakana Iran Mungu mwazensi ilinda duna gashi jinji Iran kina bahe eki Marekani haini nsika ngyo na gashi yo ujibiwa ati anger ili ya destabilize nsila ne ya hundeze interesa zahele gashi yo akomori katiwa jeni madamana dawla kamtiwa jeni ngamzio nao shanga mfanyao sambla shanga mturambu wao yakana juzi banu munza jiri Venezuela Trump aturuma jeshi la kiaheri Venezuela irenge Nicolas Maduro limkapture limbeha Marekani ila sikisharia shahafanya madabange zila pia lilegashi na Trump musahama Venezuela yahansi rais ikao ngujo mwelewa haraka ili ya buo ya entreprise ya Exxon Mobil ya Marekani yende ya rengele gashi hizo taratibu za geostrategic ikao madamana daula ngamzirangu wao ya mwanungu hamandi hizo kampungu zirangu ya wakana manumbana hamanda zinu bwana ziwano ha interne ya vose sinsi ikao ngasihule nize intere hizo wanruka vezwa dorongoa mete position wanruhi no avenise majera amjorga mfano wa rais Mfaransa Macron il est très malin armasi affaires zinu pia ikabiza jiangaje yo hima habimisa ikahono kana kasna intérêt à tirer yo ka Buhari hasa amani ikagena intérêt à défendre yo beza hanjia swala bakisha gouvernement ya Komoro riwoni mahadisi hanyu hapo ikao ngamkondamneu eze attack Iran zifanya harma zepi Arab yo haki hanu heni mdu hane shwaya ya kwenye position chasi mara ya Komoro ngaroni saukana simara ya Komoro ngaroni saukana decision hamanizo ikanwa zirengao yaruka nswafikirize kote pia manensi hatu hake za jimiliki hanafasi ya ushinda irenge decision hamanizo ijiangaje a 100% shensi hatu habatili inamna ikaule mwirumao ni hanti kainunsi comme inunsi inu pays receveur universel haini bahiru mpaka riswagiza obonze yawe bahati ya runda hiyo epe hatu na economy extraverti yabo atukufu wa daula onduka bitanga position hamandi hiyo manaka mtu mesure et les conséquences à venir mkondamne les frappes za Iran ya ziporte à ces pays arabes mais pourquoi pas mato condamne les attaques hauze missiles za hani Israël na États-Unis harma nchi ya Iran zabari mato condamne les attaques zo maduni udu atende warema Israel na Marekani udu atende wa frappe Iran ba Iran ka ujaro ponde atanga mjo ya ukana ya Ayatollah al-Khomeini wa Iran hafariki dunia haulwa himizinga hiyo ya ki terrorist ya ki Marekani
na Israeli. E gouvernement Komori karjashia mwafanya condamnation hawarongoa maonisa zabarizo kana mkondamne zi attaque zila terroriste shamdaza ijalewe Iran hadivia wakati mfanyao declaration mkondamne ezi attaque za jila masepi arabu ikao Iran hakaudibila Marekani contre les bases militaires ikao ngaziuna mwazinsi zaki arabu Lwanu sonti pia ngarango ya kana zinu Iran halaha rangu hali ya kana haini nti wajobu ya espace aérien hao Marekani hairumi hao Israel ha frappe Iran ya wenti yo Iran ndio considéré comme ennemi ndio diba ya attaque izo halaha rangu hale haini mrungu zijuu na kwa venu kwezo atukufu mwono ya kana juzi wana jana na mongomi nane wa farmance ya Iran wa mzinga wa Marekani na Israel warema ma école primaire ya Iran wana jana na mongomi nane wa fariki dunia mwaka 2000 wa Iran na mwimagineu ze sekele ani msiba unaze pamiza Iran wa msiba mziro gouvernement Komori kamja kondamni shaleo Iran yajajibu Marekani mkondamne officiellement. Est-ce qu'on va mesurer les conséquences à venir? Voilà, c'est la question. C'est la question. On mesurer les conséquences à venir et qu'un code à long terme. Parce que nous, et ma belligérant, on a un code, on estime un code qui est à court terme, et qui est un code à 4 minutes. Parce que nous avons dit qu'il y a un nguvu, il y a un chien qui a écrasé mon année. Et les Américains ont dit ici, à la seconde, ils ont écrasé l'Iran. Mais l'Iran, Hambakana non, car nous avons replié devant les États-Unis. Nous sommes obligés d'affronter. Quel que soit avec un paumé à fou, chat et un paumé à unisakana, même comme nous has. Au moins, si on a un ici, et que si fou, ou on imagine ou Iran, ou du renga irélé, ou amène combat. Ya borele wakana ma iranien, ou on s'en duka, ou relâché à la seconde, ou on maintienne jusqu'au bout. Je demande à Ika Ngarishimezao, gouvernement Komori wakana, des déclarations za hanyu et comme ça va moroni chaitike international. La campagne mfanya analyse ya madaila me publié officiellement au niveau international na iranien ngojoona on lupia ngojoona no yabo et position mafanya hiyo kama na ushinda maintainer et kai guerre yo à long terme hiyo ndio kana gariparao mtukufu Rais Hassan Othmani yakana eze wizara zao eze wizara za daula na historiki wa Kongo makapablo selon ya wizara shawanu sido kari mwana mkomori ni kwa wizara bahari mkomori ganjoro étudier yebukangu ni kwa wizara maana wanu kuna ujua usikane connaissance za husu geostratégie na géopolitique uni kwa wizara habari za wonze ke kushindi wa kana gabari he dominio inu si domini chashi wanu uwe yulo na intérieur et hapa na erreur kama lana ndizo kozifanya izo sitaki hundani zaki hundani sha waziri wa habari za wonze simple erreur johifanya abuhangamiza le taifa ya huyo de maana ikao rijaba njiru cadre na dukana attention les déclarations zao sidoka za upatu haraka mambo mesurer rangu ces conséquences tukao jiri après parce que inu kodo ikao ema wango wanao wafikiri ka inu kodo jokanchashi shaho kodi inu baya ikao ngajoka jinji na voze conséquences ngajoka lourd amazensi maskini haswa zensi maskini wajoko za haku harmale balimu yabo bide dati nsuwa na kayo fikra njema hoka serikali Komori mbeze mshangire ze pays arabe mbugana ngam condamneu ze frappe iranien isokodi iso frappe ikao zilizi hasara za kiarabu shamtidwa ziakana bala Iran hakaurema ze bases militaires américaines zilio haruma ze pays du Golfe pays fukare ze Golfe ze sita saziremu ya sorema Oman imana Oman ya sorema yonsi kao ndio karibu na Iran ku sibahingo na relations zilo njema tamoloshia la porte d'Oman ani Oman na Iran izonsi kango na mkataba mwema yodi maana ko Iran kaja ikrape sibahitse na Oman kabati base militaire zaki Marekani shazinu Iran hala na kabula ukana heni nsikao ngejobulia Marekani habiti msili haruma espace aérien hawe kama Marekani hareme ngarjo ujibu haruma ze base hizo yabo ikawajibu ka Iran ba yajibu ya unisekana bano Iran inutsinti ikao ya udaba shayo jaba tijau yabo mtukufu esijejwe gouvernement
ni serikali ya humlu yao mtukufu waziri mbaye waizabari za bonzi pamoja ni Okana na mwenzeshi haya watukufu na mwenzeshi haya ba de questions géopolitiques izoze kanza shihaya zwanza umakinifu wandu wa mesure les causes za henkodo les conséquences et ka henkodo ka à long terme gamdango mpano ile nibe nuendo wa komori waelewe Okana manubana hamanda yinu insi bana ya mtezo inu bana ikao bidike serikali mwarongo wao wadola hasimaranya ikana menungo hindi yodi namna nsiko henda shaka na ukiri serikali ya Komori mrege position hata kasimaranya alizijua yabo ikao bidike madepute wala ikao wanomewa beki wanomewa shaka bidike madepute waje baraza la mawakala waje wakensi wa hadisi wafikiri yaharume mkodo yinu si wa Komori ngasi position hindi engaraba oje engarfikiri uje yodi namna nsiko henda chaque auto chaque un groupe de 7 ou de 8 njem kenzi fa déclaration officielle ya Okana gamlaani nungu kadha zabari masolani se attaque Israël États-Unis azifanya contre Iran shale omlaani se attaque za Iran ya ka riposte contre les terroristes ka doit frappe yabo ngam amini kaizo kodi ye Komor ngasi harma ze pays arabes sha on de mesures et conséquences amdogo mfano tasawari ya Okana juzi rahaja kai mizinganiso chiliwa rikali ono jeshi la Kimarekani likali jaharumani ya Komoro hata wa Komori kamili wakawashangaya eze media pia zikazipartage kana karto elewa wala ndu hindi hata mimi wa mijadili sifanya direct si Cameroon bala quartier judiciaire bala kabini mahakama kwa juu bala ala page sifanya direct yako sikaboni ya Okana karto elewa eze avion militaire kaunga zungulia mu espace hatu ino violation ile kekiri bala ikaubidi kesi marainya rila harambulo ya Okana ngabo exercice fulani harmansi mfumo kadha ngojoka hoja avion militaire za kijeni shirika mziono sijoshangaya hiyo ni namna ya ulela wanadamu harmansi shaka mtazifanya bon na rensizo na mtasawari ikawa wandu wala wakawaja banu waja fikira ya Okana haringu wajua fanya formation militaire daona ile jeshi la Komoro yende hili mtukufu belu ya Romisa shaka na ndoma Marekani wangu kadwa amini 1 metre wangu kadwa amini maana hiyo kilo mengo wajo Komoro ma formation militaire shaba ngona zirwa jina ziwa behao stratégiquement pour viser l'Iran hiyo misomo ikao na rejo Okana nchi Marekani ho capable à tout harmo espionnage ani wo jua bangudo harmansi ya interkada no wala ngudo ha interkada yo Marekani ngarwa jua urangu bala ujabanu kama premier harma espionnage yawo yodi mana ikawa skuila rikao kondamne ya Okana ila si haki hoka ye dunia ngu harma mbahurwa ye Iran ngu harma mbahurwa na Marekani na Israeli mbuli wangu hamada wala wajiharmu nsi baike yo formation shahinamna ikawa hawaika uvuma kijaka wakati kamabulie yo formation ikawa ikana urgence ilo Komori unono na shahula na mwenje izo de urgence zilo Komori chasi formation militaire chamwa bulia wacha na tasawar lawso ujiri kabala zijiri mathalan ikabala États-Unis hajabandu majeshi wala shabala Okana exercice za militaire za ufixe Moyen-Orient imaginez les conséquences du kasijiri karaba onro karaba zijiri sana rifikiri ba Komori ikabala zikazijiri Marekani haba ngujo Komoro nafanya formation militaire shahaji hapa na zirwa jina ikao karzakao zijua bahe ira harangokana Komori wabulia États-Unis hajahula hapa rogokata kadha ezo ka hanga sije le suala ikao heni mgumu tankidi ngebiado juzi sakana vanu wakati ikao yemikataba ya hatu wajeni wanu wakati ndo wizia ka wakati unu ngasi harumwa urgence et formation urtifanye ila hindi kamna wambia yekozi mana mawazia shasi sehundani de Okana yensi ya Iran na États-Unis na Israël muharma affrontement zero direct ya vorti bundi États-Unis haja ma formation hunu muiso radio dwani wanani mana van jokiri Iran ya dwani nai nyoka dwani nai ijokiri yari vise mzinga yari sambazi alhamdulillah ngarombo mungu Okana Marekani huja hunu emezila kaja afanya rongo za uzunga zikene ajali husoniri nao inshallah shaiyo sikauvirida no Okana et la vigilance ya Okana ya gouvernement en tout cas en hadhari haini ndongo nkotofanya hini wakati
hata kama ungoza kweli kwa mdu kazamba heni wakati mdu mimi sa tension heni dio yedi maana ikaonga mreje haruza vira amekana rilani usukuila umabudia ya militaire américain wajaho na formation ila bema américain wao wamkadwani ka uaminifu ijokiro bengari jaw haruma formation shabala ngoja haruma exercice daki hao pour viser le Moyen-Orient yabo garamba banu yakana hajiku yejazila zisidore pete haruma wakati wa tension manensi ya Komori kartima capable au mesurer ya espace aérien des mizinga yabo risque kama zida mkodo zirenga kuza tukufu serikali nekede sukula erorila chaiti repete tena karjahara ya formation militaire na mishindo ba Komori karjahara ya mkataba wa Komori na Marekani hele jeshi karjahara ya shangara harau kahindi na wakati kao ese tension hele répondait au niveau mondial ya Komori kesina bidi ukai accepte formation militaire yansi ya honze hauria e mashaka kama ndelelo nisokana hindi hini mbuda singuzi jobani yakana hema shakalo Iran na Israel na États-Unis et ces pays sont dans zikazi engagés en compte sur mahali si wa 10 jours ili wahunde amani ese 10 jours hizo kadwa hisa États-Unis havila dingoni ha atake Iran hamizinga tukamishasha na mwelewa mulaoje yabo sikandale lezeukana États-Unis inutinsika umdunika confiance bana bala wojwa ujahunu wojwa wenu ha hosohelinu no bala ngajukwa uruma le dingola hao iliwa wahangamize ilampe kilo naji waangaje nti hukume za mahalisi ya amani entre Iran, Israël, États-Unis chaque zensi huzila kazi ya hisa États-Unis ha frappe Iran yabo ngare kubalia unaokana wakati ondukana ondudo jimefie au mana masoi banu kao mimi respect haku manama Abdullah ibn manama mtukufu ashikwambani washidi kaongu yeshi huzil maju haunisaukana dans ce sens le gouvernement comorien ne va jamais soutenir la République islamique d'Iran étant donné qu'ils sont coupés tout lien avec Iran. Le gouvernement comorien soutient Israël sans se cacher. Voilà. Shia manama soi Abdullah ibn ashikwambani washidi kaongu yeshi zilmaju haunisakana ye Komori nozo kweli wakupe waungua mikataba ya Palestina na Iran na wakati kao rejo sotene ye Iran sha e gouvernement hatu ngwashangiria Israel sans se cacher ani batina ujibandaza yabo hawaji mwana maoi wanunyo droya hawa ya serikali wakawashangiria wao mwanzao sha sisi marai yangasiakana bali o shangiriziwa kutina fanya rjo kauzi Parisa na ho shangiriziwa tena mujorisa hasara manensi hatu rahaketi na position ilo solide ya ukana ngaraji aminu harma shahula au ngaraji aminu harma gashi au ngaraji aminu wa misafara ngaraji aminu harma behudukada kartina secteur ikao Komori ngasi ma satisfait au ngasi ma tranquille au ngasi ma capable ou assurer à 100% yavo ikanti ngi hamada yinu mwana Abdullah ibn amadelo amba yavo keti akara ke position on doit kama neutre bana on doit kama neutre shaka mreje na duka hindi ujipositione vis-à-vis na États-Unis na Israel yo position rabu wala yo position kinafiki wala yo kartu kubali simara ya Komori Henry kartu aminu kwandu wao kwa na uja afanya nguza duka ajali ndinja problem hili ni vumbu wao problem ni vumbu wao hindi dukana hini mtu ngujua ya kana ya Komori ngari depende à 100% za hydrocarbures da mafura soit en gashi ngari depende à 100% des épices à OPEP and des épices qui arabu zahe kuuza le gashi ijaba sanga bonkodo ikao ngevuma harumai Moyen-Orient ngaje hamale bavulo lo bavukao lo ujula kabisa hagashi harumai bavulo babon komba Détroit d'Ormuz ani yonzi ya bahari kao eze melinku za gashi na biashara zo wajibu zibire yabo nawe Ormuz hiyo okuhijira hakuri nti ya Iran yo bahari kao ngejihunda hamwe territoire arabe sha nyingi hayo ngarma nti ya Iran tasawar yeka Iran wabaya Détroit d'Ormuz zidrukaduru katujwa huja hu Komori ye lankodo ijaire ngemezimi la mira e Komori rjonshiji ye Komori rjonshiji sishiyabo waziri mzima kaurungu hanisakana ye Komori abahar zambao ketina tambu za husu hydrocarbure ye stocking njema shaba na waziri na mhuro kadra na dukana bani ye stockage vumbwa woyo
izo hidrocarbures ikao zi importe mwanzo cha ndani chezo za hatu yabo yoti lewa mukado importe bahindu yoje fahari bahindu ila izo kazirendo bwana waziri ndoje fahari ha production locale shamukado je fahari ha importation ne kinji hata mukado je fahari hiyo shamasketi funo hatu komori ndujwa bona ye onikoro wagizanso hole serikali remeko sikari import ri wagizanso hole zilaka zirendwa ndokado jivya sisa ha importation nduji fahari ha production locale shanso hole ija juzuro na mwetumba ja wajangano mji fahari kambe hangano zilaka zirendwa yabo leo horja mwe sujet mwaziru kabuzuni sakana ye komori kartina harara kartina taamu harma upande wa husu hidrocarbures izo kweli babilo yabo mbakana kasi tamu shasu ala muso bwana waziri wa urungwa yabo yesto kajiro komori yabo yejoto shameziminga yenkodo ngida hatakatimwa katsunda yenkodo kabatse mrujuo ngena meziminga ho mahaminga nesto kajimwa panya yomko panya stokaji ya mwezi wa tumu yetubu ngejo hisa bientôt yeke tumu hisa bientôt yenkodo ngedela hata avril mai juin juillet kartu zombeya rijoba mizemgu insha Allah mauduen kodo hisi ishangara mbao yakana kama uduen kodo irungu endelea hata wasuru mwezi wa utu nompanya stockage ya hydrocarbures ya hera Ramadhani amande ni mwazamba harma declaration ya mandu yakana ile gashi ni mafura ngayo menji ili ya bali yetu na kwa hizo ndabo mwenye songoro ngao hambu mtujwa yora jina shanga tsongore kezi hadisi yakana izo ko linganya le gashi nganye mafura ya mwezi wa utu yeke nkolo rengemezi mili miraru mili ngatuka wenshije harmansika hate shahula ngaratepanda na bushini na Tanzania wajamba de gashi njedrukan yede maana ikao titaua na nukana madhamana wa daula waziri wa Barzabonzi mtukufu SGG arimrokadro ndamukana keti wakati ke Komori ndofanya position alimedia ye Komori ho kweli ye place aristahiki aba hado fanya neutralite ritike hunu ngamkubali yakana Komori zinu pays arabe et ces pays arabes zifrapewa shanga rujua maana za frapewa ya Iran hakafrape kaya frape ces pays arabes attention hakafrape ces bases militaires américaines zijihundrao harma zensi za kiarabu shaka malada boya atake wajiriwa na incidence ni bazirwa jina zikomelwa yode kimbwana shaketi wakati wa Komori riji afisha 100% yakana ngati la news ataki zila zilani officialisé déclaration partout dans le monde yakana Komori ngulani Iran zenuga fanya ba Iran ha reconsidéré ha Palestina ka CPI ennemi haja ferme Hormuz ikawa Hormuz hapa zambao saibalwa mana masuibanu ha nishiliza banse na ukana et de trois Hormuz saibalwa Islam famille Abdelrahman c'est déjà fermé c'est tout maritime pour l'instant voilà marhaba on nishiliza ya Hormuz saibalwa ikawa ibali hata miezi mirafu arituka wishije yabo hukuri wa Komori inti hatu na kadolio kartu darau sha karti wajibu wakati rongoe na kabla harma kesto ya husu Iran na Israel na Etats-Unis iyo kesto ikawa ndio au niveau aniyo masuala ya au niveau nabo heni mandamu mru angalia hema tu hema najurudia shamu kadolembeza angalia hule inti ya Komori kao juzi likaulia ngano eje ilirujwa ufurahi ketia ukana dorongwa na kabla harma question géopolitique au géostratégique za guerre militaire entre des pays et pays yoketi wakati yaunga munao inanzi habo tanza punzima nsinaorenga kuzinjile parce que tout musa ndio kabuno timu banu saka si 18h23 abo hama dakika 10 yabo ngaju adini abo nsina kunya video pangu da yuba haru kari zibanu jeri condamner na dukana eze propos les déclarations ikao e gouvernement muifanya yabo ya condamner les attaques za Iran ikao haremeze bases militaires américaines zurama za kiarabu ngaramba ondro Iran ka jari wa pays za sharabu Iran hareme eze bases militaires za ki Marekani zilo harma za pays du Golfe na hizo Iran halarangu hale ya ukana une fois Marekani duni attaque ngamjodivia no Iran katina moyen za ushida behera stara rangu Tehran tayasuni Washington cha eze moyen ikao Iran genizwa basa doka ya rege Tehran ya reme Dubai ya reme Bahrain ya reme Emirates ya reme ze pays zilo karibu bala ikao waongoze bases militaires za Marekani
yabo evyo sindi ya ukana nchi ya Komori na rekarma neutralité banu humruka neutro yoti haramu humruka neutro yoti haramu no bala huka neutro ikakutu mesures et conséquences à venir ikara kutu mesures et conséquences mruka neutre chamruka ji engage wala mruka sangiria en fulani jokweli ikahaki ukampanya déclaration cha zabari Iran Muhammad batu déclarer fanya officiel ya ukana Komori rilani ya mizinga Marekani na Israel warema Iran shalo Iran vya Libya keblani yabo irede haya amade shingazija amade shikomori ya ukana wa Komori sikaronu ya rema si wone ya Libya iyo termu ya shikomori yo kunisa ukana mkomori ya kaunu ya rema yo wone ya Libya na sazinu kweli Etats-Unis Israel harem Iran isirikala Komori kijarongoa shalo Iran hajibu isirikali irongo yabo wonisa ya ukana yosi maslah manama fahamu azoni sawa nubai hanumisa manama Islam fahamu abderema nusakana notre gouvernement devrait être neutre en ce moment car c'est une guerre de long terme et de haute intensité mahaba menji mtukufu fahami ngunisokana insi ya Komori ngebidi ke neutre madama inunko duikao ngujukana wakati mwinji siba hengejokana gejokana nahirishi ngazija gejoka kodo ya daraja za haju ikarba kodo daraja za haju kana ngujuka mizinga joka mihadi banu haba asa kambe Iran awende Israel kusurangwa ye couleur ya heledingu kama alada yana couleur bleu shaba kama damu mwana orient ya bleu ya kusurangwa maana hindi irengwa ni mizinga hapo inu kodo ya haju yosi kodo ya ukana nsi yopeza irongwa na kabla wandukansi wafikiri amamono za jiribanu jaronda leo ya Faransa ideclare Faransa Allemagne Angleterre wa declare ya ukana ngwalaaniu eze attack za Iran naonga wajuhudisa Israel ili wakadamize Iran shaima na Faransa baizo gina entera tukozi barisabu siba hitsena harimo mizinga ikawa ibiho maye golfo ngabomba ya kifaransa ikawa ikomelwa Iran kajabenza shaikomelwa bahe Faransa hautungu madama ye bazi msada izo shwa ikawa katijana faida harumwensi no muonu kujadira mezi mondial handisa Qatar Arabie Saoudite wasuluhu walende hawanzani leo Komori atapakana baha ez relations za Komori na Qatar izo disloke zikupeha kajareje handili zakaya yabala hasaranu la Komori ilizo kwamba ukana ya Komori rahakarti wakati ujipositione haraka na rensembwiri rikensi rifikiri rangali hawa helivumao baka Komori karjarongo wa losi dhambi ya Komori karsina poa harma ya geri lo entre Israel na Etats-Unis na Iran karsina poa nuko doila dizijapilishe rirongo pa declaration joka international rajizingamanya na ikaye e Hormuz ibara ni Iran hanamezia waza ya Komori ngarjo fahanza ya karnauka na gashi karnauka na mafura nwe kariba kipe neutro ijokiri hadisi ya mahadisi bilateral asina Iran warisaidie wareree mbavi sheika darajuni sakana ngasi position kadha yabo karna unikiwa hatamba avantage yabo kwezi gouvernement Komori na rensi de fijo la obezarongo harmaze media des déclarations internationales yenkodo inu kesi ala merci nasi yenkodo inu ndio ya honipo kesi ya hatu karente de venir ndokana ngasi janibu kadha hau janibu kadha ngamjua kana raha kamjafa déclaration officielle ya kana ngamshangiria ndukadha garin neteu attention ka keti wakati ya déclarer officiellement d'une manière internationale mji position harma janibu kadha hau kadha nsibanu hau défendre Iran hau défendre Israël aux États-Unis nenga mibanu hau réclamer la neutralité de notre pays ne mérite que la neutralité keti wakati kenti hatu rilani andukadha haukadha narziba uhe naribaki runabakana nous appelons la paix voilà yo de pratikao wa Komori ibidebe souligner au niveau international ye Komori ngasi haruma ya amani ngariparao ya Iran ngariparao ya Israel ngariparao ya Etats-Unis waelewe ya ukana ya amani yoke jana dei yabo ngariparao zinsi hizo likensi wazima na kabla rihundre amani ya hele bavula hatu rihundre amani ya haule mingu beke Iran ni Israel ngorma affrontation militaire yawe economie planétaire ya komilwa jawadi makalima ikao watukufu wa daula wa Komori yaonda bidemlu hamba harma opinion international
na mtikepe ya uji engage harmaka na mkepe mettre sha neutralisme haduyo wanruka wa mastarabu hamu neutralisme wanru apele ye amani ili Komori ya apishehe yokana Komori inunsikao ngeparao resolution ngeparao amani sharti jadi zingamanya dijitia haruma kamplani ho kamplani maudu ya nkodo ajonga mezimiri miraru radojitsa yabo watukufu wa Komori gamjuna kaza kifu ngamjokana imahari bisanga karibu ngamjokana ngarsungu parmazi apelivan rafunguze wanu yabo watukufu ngarjoka za kifu sha juste na bref resume ya unisakana imaharibiano sikansibamu chandongozi nji sha juste sikawuni sababu ihawa ya siasa ya nkodo ivuma haruma ile bavu la Kiarabu bali haruma ya zone kopora Moyen-Orient ikawa bwana hiyo opposé wa Iran na Israel na Etats-Unis ikawa bahari zambao yinu ya mfaume ya karmonsi ya Iran akuba Khomeini ende na hulwa wani halas bara zangu Marekani abo msiba mhu ikaureme insi ya Iran sha insi ya Iran yonisakana kana urje dingo